U Srbiji se drugu godinu za redom procenat novih preduzetnika uvećao u prvom polugodištu za više od 20% i njihov ukupan broj prvi put je premašio 300.000. Menadžerka za regulatornu reformu Nacionalne alijanse za lokalni regionalni razvoj Irena Đorđević rekla je da je za ovako snažan rast, između ostalog, zaslužna reforma paušalnog oporezivanja koja je 2020. godine, posle više decenija, uvela jasne kriterijume za utvrđivanje poreza i donela predvidljive uslove poslovanja za najmanje biznise. Olakšana je sama procedura proračuna koliko ćete plaćati porez. Napravljen je kalkulator paušalnog oporezivanja gde vi unosom vaše šifre delatnosti, godišta i lokacije gde ćete obavljati poslovanje možete unapred za 3 godine da vidite koliko ćete plaćati poreza i doprinosa. Već predvidljivost poslovanja olakšala je pokretanje preduzetničkog biznisa i mnogim strancima koji su došli u Srbiju. Neminovno je i da imamo sve veći broj novootvorenih preduzetničkih radnji od strane stranih državljana, pre svega sa početkom rata u Ukrajini sve veći broj i Ukrajinaca i Rusa koji su došli i otvorili svoje preduzetničke radnje. Takođe, procedura je podjednako jednostavna i za njih. I pored rasta broja onih koji bi hteli da pokrenu sopstveni biznis, struktura preduzetništva se u Srbiji nije mnogo menjala poslednjih godina. Na prvom mestu i po broju otvorenih i po broju zatvorenih jesu ugostiteljske usluge, pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno različite restorani i kafići. Dakle, oni se najviše otvaraju, ali se sa druge strane i najviše zatvaraju. Kada pričamo o otvaranju, tu su još konsultantske aktivnosti i IT, dakle računarsko programiranje. Iako kriza nije usporila pozitivan trend, mere podrške su i dalje potrebne. Zato Nacionalna alijansa za lokalni regionalni razvoj državi predlaže da se i naredne godine produži važenje odredbe u uredbi o paušalnom oporezivanju, koja maksimalno povećanje poreza ograničava na 10% godišnje, izmeni načina oporezivanja dela preduzetnika koji posluju na internetu, objedini uplatu poreza i doprinose za preduzetnike sa 4 na 1 račun, kao i da se što pre poboljša poreski tretman freelancera.